Da, dobro, mislim, vidjet će se. Evo oni koji budu gledali tamo šnjari. Tamo nam se dijeli pomoć na onim vratima, ovdje piše ne dio plakate. Onda? Tu se dijeli humanitarna pomoć koju nam pošalju iz inostranstva ovdje. Koju željno očekujete, jel? Jes, koju čekamo svaki dan kad će doći kilca brašna. I konzervica koja je tako. Ovo je kuća Ademović Rehi. Pošto kad sad ide baš direktno njeznoj šćerki tamo u Španiju. Evo nek izvinu ako se bude slabo vidjelo, jer zakasnili smo ipak 7 sati. Brak je. Pošto ona željno želi stvari, piše stalno da vodi, poželjela da vidi tu svoju kuću, da vidi svoj kraj, malo ne može tam daleko u inostranstvu. U normalnom pokretu praviš ono, šta ja znam, opustiš se i to. Bez razlike, može kao ovo. Jesam. Ne može. Selam uvijek svima odgledati i svima onih koji će gledati ovu kasetu. Drago mi je što ste došli na ovo. Snimimo da pošaljemo našim gledalcima, svim onim koji žive tamo, da ih poselimo ovom priliku, a najviše i tebi, sestro, stvarno mi nedostaješ. Hola, Sifa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú hace 3 años que vives en San Celoni con tu hija Azra. ¿Nos puedes explicar cómo es tu vida aquí? Mira, yo hasta ahora estaba todo bien. Bueno, siempre estaba sola con ella, nunca no he podido ver nadie de mi familia. Pero este año ha ido más duro que ninguna de antes. Y hace 3 años que no ves a tu marido. Sí, desde cuando empezó la guerra yo no lo he visto nunca más, ni mi hija no lo conoce. Mi hija ha salido con 3 meses y ahora tiene 3 años y medio. Contacto con mi marido tengo a veces por teléfono, porque él nunca no está en casa, siempre está en las primeras líneas en la frente. ¿Qué les dirías a la gente de Cardedeu? Que todo se pronto termine, que yo puedo volver a mi casa y estar con mi familia si estarán vivos. Lo que pasa, no sé si voy a encontrar todos vivos o no lo sé. Pues gracias y esperemos que tu madre y tus hermanas puedan reunirse aquí contigo y con Azra, que es tu hija. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Shifa, me gustaría que me hicieras una pequeña presentación de quién eres cuando llegaste a España y por qué. Me llamo Shifa Sulik, mi apellido de soltera es Ademović. A España vine el año 92, justo en diciembre, cuando ya había la guerra, ¿no? Me fui a País Vasco, a Vitoria-Gasteiz expresamente, allí estuve 1 año. Y después me trasladé a Cataluña, a pueblos que se llama San Celoni, que hasta el día de hoy estoy allí con mis hijos. Siempre pensaba poder volver, pero una vez lo que ha pasado en mi pueblo, en Srebrenica, que me han destruido todo y la familia, pues luego ves que no puedes volver porque no encuentras nada ni nadie, ¿no? Y entonces piensas, ¿dónde voy a volver? Mi padre tenía 52 años cuando desapareció. Mi hermano mayor tenía 21 años cuando desapareció. Y mi hermano pequeño tenía solo 15 años cuando desapareció.
Esta es la casa donde yo he nacido, donde he vivido y donde, vaya, estuvieron viviendo todos durante la guerra. ¿Ves el plástico? No había cristal porque cayó una granada al patio y se rompieron cristales. Mis hermanas. Mi padre. Evo, hoćeš nam reći nešto tamo svoju čerku? Šćerku Šiku, Vazru, zatim sestru i njenu djecu. Jesu li ti poslali slike? Koji put? Jesu poslali svoje slike. Esta foto está hecha en Vitoria, ¿vale? Aquí tenías un añito. ¿Ves? Y ahora mi padre. Él dice, yo lo único que me gustaría irme de aquí, escaparme de esto, decía pobre. Es que no es tan fácil, porque son momentos que... Dobro, valjda ćemo isto kad se smiri svi skupa ovako. Znači se ne trudi nešto da šta nešto posebno. Jo tinc un somni, que depèn del dia, és més aviat un projecte. M'agradaria construir una casa a prop de la casa de la família de la meva mare, a Xuxinari. Aquesta casa la van cremar i la van destruir i ara el bosc ho ocupa tot, no s'hi veu res. Amb aquest projecte m'agradaria portar una vida nova, una energia nova en aquest lloc. M'agradaria aportar el fet que Srebrenica deixés de tenir aquest aire de desgràcia. Ahora combinamos estos viajes que vamos a hacer ahora todos. A mí me sabe mal que no puedo ir con vosotros, pero bueno... Bueno, mira, este año será así, el próximo, ¿no? A ver cómo encontraremos a la abuela, Ana. Sí. Primero de todo te va a matar cuando lleguemos. Bueno, porque no estaré yo. Y dirá, ¿dónde has dejado a las dos? Eso seguro. Eso seguro. Y entonces tenéis ya planeadas... ¿Ya sabéis más o menos de dónde vais a ir este año? Bueno, más o menos sabemos, evidentemente, Sarajevo, donde está la abuela, a Tuzla, a Srebrenica, todo esto vamos a mirar, a ver si... Este año voy a Bosnia para intentar a buscar a mi hermano mayor, a ver si de alguna manera puedo localizarlo, al menos pues el cuerpo y para enterrarlo, ¿no? Sí, sí. Que has ido para adentro. Mismo zakasnili. Dječiće, on boli me nešto glava i tako. Šta ti je? A ti! Ej, majko moja. Minela, sine, ljubi tetka. Oj, ljubi tetka curu, svoju. Haj mama, vamo, hajde. Hajde, dobit ćeš sutra, ne moraš sam. Hajde. Šta je ovo? Ovo je nešto novo.
Ovo. ¿Qué es? Slike, vidi. Ah. Vidi slike od svi u nas. Baš je lijepo, baš. Eto imamo ove go slike od muža i sinova što su na zidu. Ja, u ovoj majici, jel da je, Ja. što je otišao preko planine ja, i koji su našli u Jeste, ja. onoj grobnici. Jeste ova majica. Ova majica, ja. Ova majica, pa ja. Pa dobro, to je slika prije na 2 mjeseca, nešto će nestati. Pa ja. Jeste. Prije na 2 mjeseca što je se desilo. Ja. I ovdje vi kad ste bili mali, ti, Minela, Mina, svi ste bili mali. Godine prolaze, vi rastete, mi starimo i to ti je tako. Nema ništa, ja. Ali eto makar nek imaju slike. Pa makar uspomene ovako ima Ova, čovjek, je, tač, ja. Nema druge, to je to, drugo ne možemo. Pa je se naručuje. A koliko je mlađi od tebe? 7 godina. Samo? Dobro, mislim da Znači, te je kada gotovo. Ja, hajde sam, ja. Dajem sad to. Eto, hajde, pokrije kosa, skroz, eto. Yo nunca he sido religiosa. A pesar de todo, tampoco mis padres no eran tan religiosos como ahora que mi madre se ha vuelto religiosa. Pero ahora ella se ha vuelto religiosa en el sentido que se agarraba en esto como pensando, pues, con esto se alivia el dolor que soporta de no tener sus hijos y mi padre, ¿no? Entonces, de aquella manera, ella si va a la mezquita y hace un rezo por sus hijos, pues la alivia. Por ese mismo motivo, cuando voy a Bosnia, pues la acompaño cuando me pide, y si no me pide, yo no voy. Pero si me pide, yo la acompaño y la entiendo, porque no me puedo ni imaginar lo que puede sentir una madre si pierde un hijo, ¿no? La meva mare i jo vam sortir de Sarajevo, quan van aparèixer les primeres barricades. El meu pare es va quedar a defensar la ciutat. Ella és la meva mare, la Sifa. Sí, ens assemblem una mica, a la part dels ulls. Però ja m'han dit que tinc el somriure del meu pare. Camino. Ella és la meva àvia, l'Arija. Encara avui dia no se sent música a casa seva. Si surt a la ràdio, canvia d'emissora. I si surt a la tele, canvia de canal. El primer que li va dir la meva àvia a la meva mare quan es van retrobar després de la guerra va ser: encara no ha tornat ningú. En junio del año 91 me fui a vivir a Sarajevo y es donde me pilló la guerra ya. Veíamos por la tele muchas concentraciones que no querían que venga la guerra, que querían vivir en paz, que no sé qué, hasta que el 6 de abril todo el mundo salió a la calle y yo no, porque tenía una niña pequeña. Y empezaron, a protestar para que no querían la guerra. Y entonces aquel día fui cuando vimos primeras víctimas que empezaron a disparar del alrededor de los edificios, francotiradores. Pensamos que con todo esto, aunque habían primeras víctimas, que el mundo exterior, como Unión Europea o la OTAN, intervenían.
Pero hasta que a cabo de un día empezaron ya a tirar granadas, bombas, entonces ya nos veíamos que ya estamos en guerra. Cuando empezó el conflicto en Sarajevo, yo estaba enferma de tosferina, era un bebé, tenía 3 meses, y mi madre, y mis padres no podían encontrar medicamentos porque ya se estaban cerrando fronteras, había barricadas, había dificultad para acceder a hospitales, a farmacias. Y entonces mi madre, donde vivía, supo que uno de los vecinos, que era conductor de autobús, preparaba unos autobuses para evacuar a mujeres y niños de Sarajevo. Nacpe, šta ima? Nije Kako dobro, se? Evo kako nas. ste? Evo dobro, vi kako ste? Dobro, Ste kako ste ti? Dobro Evo, te dobro. našli, hvala. Hvala. Koji ste, ja znam, ja se sjećam taj dan kada je došla Halima kod mene u kući, ćerka mi je plakala tad, bila bolesna, ima bolovala veliki kašalj. I kad kaže, eto, Nazif je odlučio da ideš iti, ima jedno mjesto slobodno i da ne trebaš platiti to. I ja vam se zahvaljujem puno, stvarno to je jedna stvar što ne može čovjek nikad u životu zaboraviti. Ja sam poslao tad, ja sam imao ženu i 6 djece tad. Ja sam svoju ženu s 6 djece i ženu od brata odavde poslao sa 4 djece, tako da sam ja to kako da kažem, sve sam to organizao, ja sam ostao sam, okruženi smo bili, vi znate, na Žuču da smo bili okruženi sa svih strana. Ostao sam, proveo sam rat poslije ovdje, bez svoje familije, bez ičega. I koji je zadnji izašao, mislim da je zadnji izašao. Taj je zadnji autobus izašao. Iz Sarajeva. Više je bilo sve zablokirano, nije se moglo izaći, više se nije moglo izaći. Znači, zadnji moment nas našao, zadnji moment nas izbavio, zadnji moment sve. Zadnji, jeste, zadnji je ostao nam život u koncu. Jeste. Što se kaže, životnom koncu. Tako da je to, hvala Bogu, uspješno završeno. Evo sad. Pa šaljemo vas i vas u neizvjesnost. Slali smo, nismo idemo, ne znamo ni gdje idemo. Da li će vas dolje neko ubiti, svizi. A prošlo mi puno, ja sjećam da smo puno barikada prošli. Preko Dunava kad su nas ušli onda oni vojnici i da pregledaju da vide ko izlazi, ko izlazi. Kad je on ušao, jedan je ušao naprijed i drugi je hodao po autobusu. I u onom moment kad se on vratio, Azra je u mene puno zakašao. I on je stao pored našeg mjesta, ja preko oči ovako gledam, znaš, šta će mi reći. I bio je, ne znam koliko je minuta bio, meni se to činilo dugo. Pa dugo, ja. I onda je otišao naprijed i rekao onom da izađe, kao pušta nas. A znam da je bilo govora da je puno da neki autobusi nisu htjeli preći, kao da se ih pobili, da se ih bacili u rijeku. Imala djece koje zakašlju, koje plaću, imala je da ga izvode i da ga bace u rijeku. I ja znam baš kad je se to desilo, kad su oni izišli, šoferi zatvorili vrata, žene su se okrenule koje mnogi nisam znala, zahvaljujući tu ovom djetu ostali smo živi. To je ta scena bila, to nikad zaboraviti. Ova vrata je bio mali strun. Sad je porastu. Kome da ustane? Pričeš sve. Dalje idemo. Da se Evropa pomogne samo da nas oslobodi. Tako treba kazati. Ovo je poruka. Ne bude skočio da nas oslobodi, mi ćemo ovako ostati. Ovo je poruka od Haksa. Inače, ništa, samo uzdaj se u svoje kljuse ipak. Uzdaj svoje kljuse, to je bilo. Avdo, rođak nešto poruči. El año 2005 me llamaron para dar ADN. A cabo de nada, una semana cuando volví a España me llamaron y me dijeron que ya han encontrado a mi hermano pequeño, que lo han identificado y que es él y tal. Entonces a partir de allí ya ves que ya lo hemos perdido y que bueno, ahora la lucha es para encontrarlos y el año 2015 enterré a mi padre solo 3 huesos, también nos falta esta parte.
Y entonces lo único que de la familia le falta a mi hermano ahora. Pa morali ste da branite glavnu, jel da su šlo da prošli u Sarajevo? Pa, jedna jedinica tu, Žuč, druga jedinica gore Igman, šta svog gdje ćete razporedi naš, ali prečno Žuč. Da. I znači vi ste ove rovove vi iskopali, sve ručno? Sve ručno, kopani, sve rađeni. Sad će okej, pa uđemo dole pa ćeš tu, imaš tamo zavučeno. Da. I da samo kad padaju granate ulazi se unutra. Da. Kod nas je Rametijali Izetbegović, naš komandant, on je dolazio ovdje nama na Žuču. Da. Strogo nam je naređivo, znači naredio, ništa da kod nas nije bilo moljenja, nego naređivanje. Da. Ne smiješ ubijati žene, ne smiješ ubijati djecu, ne smiješ ni borca ubiti ako si ga zarobio. Znači to je naša strategija bila, ako si ga zarobio, znači nema ubijanja. Zarobio si ga, neka ga dole, jer imali smo dosta naših zarobljeni. I da nama je bolje to da ga vratimo, da ga razmijenimo, nego, na primjer, ne daj Bože da gubiš. Šta si dobio ako gubiš? Znači, dok on to nisu radili. Kod njih to se nije dešavalo, kod nas se to dešavalo. Oni su ubijali sve što su nađeni. Oni sve što su naši to radili. Ta je razlika između bosanske vojske i... Znači, kod nas nije bilo ubivanja, nije bilo silovanja, nije bilo to, ne. Jer to su opasno bilo kažnjive djela. Rat je čudo. Čudo. Znači, rat je čudo i kako čovjek može da u tom momentu napravi reakciju kako da nešto uradi da se odbrani. Da to. Jer mi nismo imali ništa. To je to. Znači mi smo goli ruku, znači nisi imao ništa. Znači oni su bili tako naoružani. Naoružani do zuba što se kaže. Ja kažem do zuba i sad Allah nam je pomogao tu. Valjda je nešto samljalo. Nije samo ni Allah, nego i vaš mozak, ja mislim. A imali smo moral, ali imali smo i mozga. Mozga koji ste razmišljali. Jer ti kad ideš hraba da brani svoju kuću. Ti moraš da brani svoju kuću. Normalno. Znači neću nikad dozvoliti svoju familiju da mi neko dođe da mi gazi. Neću niću familiju da bijem, da ono, ali ne dam na svoju familiju. Znači tu ti je granica gdje ne možeš, znači nas je u stvarnosti sve. I od moje babo, je li bilo on ovdje komandiru kod tebe u drugi strane? Jeste, on je bio komandir meni i moje jedinice tu. Znači on je bio komandir jedne jedinice i mi smo to radili. I on, bude i on sa nama po rovima, obiđuje tu po terenu, bude i on noć tu prisutan koji mi svi. Znači zna se da boriš se, znači da braniš svoju zemlju, da braniš svoju familiju, to je to. Lo que sé de mi padre es por lo que me ha explicado mi madre. Lo hirieron, creo que eran en la pierna, en el hombro y en el pecho. Antes de la guerra, él ya tenía vicios con el alcohol, pero en la guerra ya fue el factor clave que le hizo recaer de por vida, básicamente. Y eso provocó que muchos años más tarde, incluso cuando ya nací yo y ya tenía 6 años, pues mis padres se separasen. Yo estaba capitán de una brigada. Tenían 180 soldados conmigo. Allí pasamos mal porque tira de artillería cada 5 minutos. Con granadas, con tanques, con cañones, de todo. Y allí murió mucha gente. Nunca pensaba que voy a sobrevivir de eso. Bebía alcohol un montón. Fumaba, no me cuidaban, pero digo, cuando veas tantas muertes diariamente, pues dices, a mí me toca también. Y no me cuidaba nada. Y esto me ha destrozado la vida bastante, ¿sabes?
Antes no vivía tanto, pero ya me enganché de la guerra. Y luego me he intentado curar y bueno, luego me pasé problema con mujer y luego volví otra vez a beber fuerte. Y bueno, ahora he dejado total porque he visto que no me lleva a ningún sitio. Y ahora no bebo, he dejado todo, vivo como puedo. 1, 2, 3, ¡Uri! Jamba. Vale, anim. Durmiendo, cuando me entra pesadillas estas, me despierto como loco, ¿sabes? Y sigo adelante, intento calmarme yo mismo como puedo. Pero el trauma que yo tengo, de esto no hay cura. Mañana, por ejemplo, si me dice que tengo que volver donde estaba, me mato yo mismo. Bien claro. Si me dices, tienes que ir otra vez de la guerra, cojo un arma y me mato. Ven. Corre, corre, corre. Mira, ya es la bandera. Sí, ya la Mira, veía. ya pone bienvenidos a República Srpska. ¿Veus? Y la Justo aquí. bandera de República Srpska. Ya. Y ahora ya está, ya somos. Que para mí esto es muy impresionante porque como antes no pasaba esto. O sea, ¿qué gilipollez es esa que la mitad de Bosnia es República Srpska? Vale, sí, el 49%, porque según acordaron, la federación tiene que tener más territorio que República Srpska, pero un 1%, ¿qué tontería es esa? Vamos a ver. O sea, no es nada. No es nada. O sea, la mitad y punto. No es nada, es verdad. Yo no sé hasta cuándo podrá esto seguir así, ¿me entiendes? Ya. Porque en cualquier día eso se enciende una llama y adiós. Otra vez. O no, entonces- no tiene por qué, depende de... Bueno, claro, si sigue esta política que hay, sí. No, Porque no hasta tiene- que no no tiene- reconozcan todo el Hombre, genocidio que no, han no, hecho, mientras sigan las personas de vuestra generación gobernando, sí que habrá de esto. El problema es a ver si alguien de nuestra nueva generación se le cambia el chip ya de una vez. Al juliol del 1995, l'exèrcit serbo-bosnià entra a Srebrenica. Se suposava que era una zona segura perquè així ho van declarar les Nacions Unides i els cascos blaus hi eren allà. Però l'exèrcit serbo-bosnià no s'atura. Separa els homes de les dones i els nens. Aquests homes se'ls emporten i els maten, en cunetes, a fàbriques abandonades. Altres homes fugen per les muntanyes i allà els van caçant. Aquestes imatges ensenyen com els refugiats de Srebrenica són evacuats per les Nacions Unides. La meva mare va veure aquestes imatges quan ja feia uns 2 anys que era aquí, a Catalunya. De fet, les va veure al Telenotícies, a casa d'uns amics. I no s'ho podia creure. No s'ho podia creure perquè va reconèixer algunes de les persones. No s'ho podia creure perquè va reconèixer alguns dels llocs i, de fet, va reconèixer algunes de les persones. Yo cuando miro esto y me vuelvo con los recuerdos atrás, no tiene que ver nada, absolutamente nada. Y es que no me lo puedo imaginar. O sea, Yo, claro, yo no me lo imagino. ves allí porque... las casas ruinas, todo ruinas, eran todas casas por aquí, ¿pillas? Es muy triste. Este árbol aún resiste, ¿eh? Sí, el árbol ese tiene 300 años, ¿eh? Este lo ha visto todo, tío. De hecho, aquí mi hermano estuvo herido, al pie.
porque estaba aquí y le tiraron desde aquella montaña un francotirador y le hirió. Plástalo con el pie. La entrada era por aquí, ¿vale? Aquí había como una especie que teníamos flores. Y aquí había puerta, ¿vale? Pues ves, por aquí. Bajábamos. Que de hecho parece como un caminito ya aún, ¿eh? Mira. Y es lo que ha quedado, la ruina. Ako se bude slabo video, jer zakasnili smo ipak 7 sati. Pošto ona željno želi stvari, piše stalno navodi. Bog da. Koja noga? Bez ikracije. Na bazenu, na konaku. Ne, pa ne, Pa šta moja noga? Ma to je mali prst noge. Omaši mi četnik, znaš. Na svu sreću. Na svu sreću. Boga smeo. Da Bog da u njega drugi put, ali malo bolje. Jerry, sam komplet okolo, svi da znaš. Última vez que vi a mi hermano, estaba él como donde está esta abra, ¿vale? Sí. Y yo estaba aquí y me iba, ¿vale? Para ir a coger autocar para irme a Sarajevo, que nazca tu hermana. Y entonces yo la veía así y le decía adiós, yo le decía así adiós y lloraba. Y él se quedó con una mirada así, pensando como que no nos vamos a volver a ver nunca más. ¿Sabes? Y a mí esto cada vez que vengo me viene esta imagen, ¿no? Es horrible. Los soldados de Mladic rodeaban todo esto y claro, lo tenían muy bien en la vista para tirar tanto granadas como todo, ¿no? Y de hecho por esta montaña detrás hay una carretera por donde vino el Mladic con sus tanques y entró a Srebrenica. Y por aquí cuando entró, bueno, si te fijas en las imágenes es allí, cuando entra al ayuntamiento, dice, sí, felicita a los soldados que han conquistado no he Srebrenica. mirado mucho los vídeos, pero sí que yo sobre todo vi cuando se reunía y les decía sí, que recto hacia Potocari. Hacia Potocari, pues es justo allí, ¿vale? Y entonces la gente huía de aquí para abajo, para el recinto de Naciones Unidas, pensando que les iban a proteger, pero al cambio no ha sido al revés. Pravac Potocari! Pravac Potocari, Bratunac, nemojte se zaustavljati, ajde! Treći ispred mene, skroz, ajde! Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Tu, majster, tu! ¿Tú crees que si las de las Naciones Unidas hubiesen hecho lo que
tendrían que haber hecho, o sea, proteger. ¿Crees que hubiese habido combate entre los soldados serbios y la ONU? Seguramente. O sea, con los refugiados ahí y los de la ONU haciendo fila y combatiendo. Seguramente. Yo creo que no tenían que haber ni venido, porque yo creo que los soldados bosnios se hubieran mantenido, y ya que han luchado y se han mantenido 3 años largos y han resistido en este pueblo, pues hubieran resistido más. Porque Sí. lo que hicieron, les dejaron, primero les quitaron las armas, luego les dejaron que les maten como animales. Bueno, vaya, ni animales se matan así, ¿sabes? Es muy... Hostia. A evo vamo ima isto ove grobnica. Pa možete vidjeti ovdje da imamo 20 priča, 10 muških, 10 ženskih. Između ostalog, tu su jeli predmet koji je vaša majka, jeli? I ovdje su To su cipele od cipele mog od brata, brata, tu što jasno. ga nismo našli. I u stvari to je moja majka te cipele donijela. Jest, Znate rekla li nam je i za jaknu da je to Da je donijela na donijela. slobodno, to je Da. očekivala Da da će dođu, doći, da imaju jeli, Da. novu odjeću da obuku, međutim. Međutim, nikad nažalost, nikad nam nisu došli. Ovdje na ovom holu su bili ranjenici iz Srebreničke ratne bolnice, a u ovoj hali u kojoj smo bili, tu je bilo izbjeglica preko 5000. A recite mi, zbog čega je ovdje kamion? Da izložbu radi? Ovdje gdje smo bili, u ovoj velikoj hali, tu je bilo negdje oko 80 ovakvih vozila, zašto su holandski vojnici tu veliku halu koristili kao parking prostor. Nisu ništa uradili, šta su izdali nas? Holandski vojnici nisu ništa poduzeli da zaštite. Izdali nas, oni mogu pričati šta hoće, oni su nas izdali, oni nisu htjeli ništa apsolutno uraditi za nas. Ovo meni ne znači ništa, apsolutno ništa, sam ti više proizvodi onaj bijes i da budeš još gore i da mrziš, znaš, to ideš, šta ja znam. Ovo ne treba pustiti, ovo treba likvidirati totalno, nego nose svoju Holandiju, tamo mi je mjesto, nije ovdje. Cuando pasó la ocupación de Srebrenica, mi familia seguía en su casa en Shushnari. Y mis tíos y mi abuelo se organizaron con algunos vecinos para escapar de Srebrenica por las montañas, por el bosque, y para poder llegar a territorio bosnio, territorio liberado, que le decían. Mi abuelo casi llegó, pero herido. Y de hecho un vecino se ve que lo vio que casi llegaba, lo que pasa es que se quedó allí, estaba herido, pero también le dijo al vecino que estaba esperando a sus hijos para pasar juntos. Halo, je li to Haso? Haso, ovdje je Šifa i Šušnjara, ne Rejhe, čerka, znaš Rejhu iz Lehovića? Ja sam Hanina sestra. A to u Srebrenici. Dobro, super, onda znači, jel da vi ste meni rekli, kako mi je moja mama ispričala, da je moj brat bio s vama? Muamer, jel da? Rahmetli. Pa upravo zbog toga žela, već mi se sad glas mijenja, izvini.
Da mi ispričate malo tu istoriju, znaš. Sad ja čula sam da ste vi bili zadnji put koji ste vidjeli mog brata. Morate mi objasniti malo. I to, bili smo, znači, tog dana kad smo se vidjeli, čitav dan smo se družili u tom selu. U Burnicama. U Burnicama. Ja kad sam došao, čitav dan smo se družili. Međutim, pronašao sam meda u nekom starom ođaku, koji su pčele bile, oborio sam i tu smo svi, znači koliko nas je god bilo, uzimali smo koliko je bilo tog meda da se jedi. I nažalost, navečer oko 6 sati to nam je sve prisjelo. I ko je se bio negdje sakrio, pustili su kerove vojne, pronašli su sve. Imali su kerove sa sobom, to je bila vojska profesionalna, znači to nisu bili obični vojnici, to je bila vojska profesionalna, to je bila vojska jugoslovenska. On to neće nikada priznati da to je bilo, to je 100% bilo. I tad su nas popatali, povezali nas žicom, koji su nam zabacili ruke na leđa i povezali žicom, istjerali nas u jednu bašću i počeli su da nas broje. Kad su nas pobrojali, sovali su na majku Balijsku, govorili rad 500 balijaša da je došlo pol Srbije da nas ganja. Dotjerali su nas tu u jednu livadu koja je bila već ubijeno ljudi puno na toj livade i natjerali su nas da moramo da polegnemo po tim mrtvim i počeli su da pucaju iznad nas, ali nikog nisu ubili tu tad. I međutim, došao je taj njihov neki kao komandir, naredio je da se goni u školu u Bratunac u Vuka Karadžića, kao da će se tu vršiti streljanje i ubijanje tih zarobljenih. Međutim, na kraju se uspostavilo da je to NASA Ratko Mladić ispitivo sve. Znači, on je bio u Bratuncu kasarnoj i onda on rekao, znate li vi ko sam ja, ja sam Ratko Mladić. Sad će vući da izgleda do zbore. Evo, u stranu. Glavom. Tamo, da. Sedi tamo, snaga će tamo za tu. Brže! Evo, gledaj. Brže! Znači, tu je moj bio brat i znači njega se ode praktički u tu školu. Da, on je otišao, on je u toj grupi koja je bila zarobljena, deportovan do Bratunca do te škole. Posle šta je se dešavalo? Da li je on vršeno streljanje tu, da li je vršeno negdje u Konjić polju, da li je u Kasabi, da li je negdje. Hvala ti, Lazi. Hvala ti. Timo! Pomerite još. Napred. Još napred.
Lo tenían todo programado, y adelante de todo mundo, que es lo más fuerte, adelante de todo mundo. Adelante de todo el mundo lo veía y nadie quiso hacer nada. Y es la rabia que tenemos las familias de toda esta gente, ¿sabes? Y claro, y ahora nos queda a nosotros no olvidar. No olvidar y recordando y esto, y va a ver si se puede luchar para que esto se convierta como Pero tampoco un monumento. tampoco se trata de vivir con esto todo el rato. No, ya lo sé, pero no podemos olvidar. Ya, pero que no se trata, una cosa es olvidar y otra cosa es vivir todo el rato con esto. Ya. Pone srpskim mučenicima istočna alternativa. Quiere decir que aquí no se han matado los bosnios, se han matado los serbios, cuando sabe todo el mundo que no es así. Y es una cosa que quieren con esto y provocar y denegar lo que se ha hecho aquí y todo. ¿Y que al final va a pasar? Pues esperemos, si no se mete a alguien de fuera para arreglar estas cosas, aquí va a salir otra vez una guerra otra vez. A tomar de regalo esto, así. A ver si surta algo. Fills de puta. Fills de puta, ¿eh? Lo que me duele es ver que la gente aún sigue queriendo separarnos aún más. Y que no hay una voluntad fuerte de querer reconciliarnos. Y no del hecho de llegar a una paz, supongo que algún día sí, ¿no? Llegaría a paz, pero el hecho más de reconocer los errores de cada parte. Porque todos tuvieron un tanto de culpa en todo esto, ¿no? Y considero que reconociendo eso, pues podrían entablar discusiones, conversaciones para construir algo juntos, porque en un momento dado vivimos juntos sin ningún problema. Cuando encontremos los restos de los familiares que aún estamos buscando, creo que nos permitirá digerir toda la tragedia, ¿no? El drama que ha pasado en nuestra familia, con la tranquilidad de saber dónde descansan los restos de nuestros familiares. Kako se vi zovete? Šifa Suljić. Ademović je A ko vam je nestao? Nestalo mi je dva brata i otac. Braća kako se zovu? Nezir, Ademović Muamer. Dobro. I otac Ademović Hakija. Hakija. Dobro, znači, vi ste meni već spomenuli, znači da je vama jedan brat identifikovan i kao i otac. I jedan dijel, tri kosti oca i mlađeg brata, a dok starijeg brata nemamo ništa. Pa da htjela bi da vidim da li možemo nešto saznati nakon toliko vremena. Kakva je situacija, znači vi ste kao sestra, evo vas ovdje, znači za Nezira. Dobro. Vaša majka ima i nestalo. Imam i brata. Evo, Dajiću, da. Imam još 5 tetkova. Pa ja tu mogu da vidim zato što jer tetka je vjerovatno za nekog još bliže davala krv, pa je onda je prijavila i Nezira i Muamera. Jer nažalost stvarno u pojedinim porodicama je toliko puno nestali da je stvarno strašno. Strašno i nikad se ne ponavlja. Nadam se nikad više stvarno nikome. Kada je u pitanju znači i Nezir,
nemamo, znači mi još uvijek imamo samo ovaj DNK izvještaj koji je urađen nekad 2004. godine i na osnovu kojeg je u stvari identifikovan Muamer. Što se tiče znači Nezira, mi još uvijek u ovom momentu nemamo DNK poklapanja. Jer se ne može znati ništa jednostavno, da li je iko ikad nešto još van porodica dao neku informaciju, gdje bi se on mogu pronaći? Kad su u pitanju takve vrste informacija, to bi bilo bolje provjeriti sa Institutom za nestale osobe. I u ovom momentu da li znate o kojoj mlađoj osobi ili srednjoj? Ovo znamo ime osobe, znamo. Nemam ovdje fajl, ali antropološko određivanje između 30 i 40 godina. Znači nekada pronađemo kompletan skelet, u takvom slučaju možemo da završimo identifikaciju jako brzo. Ako pronađemo samo deo kosti, jednu kost ili deo tela, onda uglavnom porodica želi da se pronađu i ostali delovi. Ali jako često se dešava, nažalost, da mi ne pronađemo sve kosti. Pa porodica ukopa nekompletno, pa ako pronađemo nešto dodatno, mi uvek možemo da uradimo dokopavanje. Upravo to se nama desilo sa ocem, koji smo kopali 2015. samo 3 kosti. Aha, pa jeste našli posle toga nešto, a ništa. I dan danas čekamo da li će se nešto pronaći. Da. A gdje je nađen na površini negdje? Na površini u Križevičkim njivama. Ako nije pronađeno 95. 6. neposredno po smrti, znači to je raspadnuto telo, životinje raznosile, kiša padala, kosti su na sve, ko zna gdje su sve kosti, tako da je to jako teško. Znači, čitava ova strana je naš prostor gdje čuvamo skeletne ostatke koji su vezani za Srebrenicu i možete vidjeti jako veliki broj polica se ovdje nalazi, ima više od 850 polica gdje su smješteni skeletni ostaci. Znači, ovo je sve bilo puno. Pa sve je bilo. Znači, 2009. 10. bukvalno bilo je preko 3000 vreća. Praktično 80% je urađeno, ali 20% i nije urađeno. Sad je onako... Koja je to tragedija? Ovo je nešto nevjerovatno. Ovo... Možda sam sad ovdje i možda sam negdje tu. A ne znam. Nisam očekivala da ću i na ovakav način tražiti. Bože dragi. Hola, Azra, ¿qué tal, cariño? Bien, ¿y tú? ¿Y vosotros qué tal?
Bien, mira, estamos ahora, después de todos estos días, necesito un poco descansar. Han sido un poco duros, días los duros. ¿Qué habéis visto? ¿Dónde habéis ido? Hemos ido a Tuzla el lunes y es donde me ha impactado mucho. Hemos visitado donde hacen ADN de los cuerpos que encuentran y luego hemos visitado aquel almacén donde fusilaban en Kravitz a 2.000 personas, que habían muchos agujeros en la pared. Pues también les están tapando y son capaces de pintar para que no se vea desde la carretera. Imagínate cómo son. Pero es que evidentemente que lo harán, mamá, porque no quieren que se sepa. Pero Azra, no, ¿cómo pueden hacer una cosa que esto está visto? Y lo que a mí me sorprende es que los políticos no hagan algo para no permitir eso. A ver, la comunidad internacional no tiene Bosnia en su agenda. No lo tenía ni cuando había guerra civil. Entonces, o la gente se mueve para que no se olvide, o pues mira, esta gente que está allí, que vive alrededor, va a conseguir tapar las pocas pruebas que quedan. Però és molt fort, ja te lo digo. Pues la prova, igualment, el que sí que no mai podran tapar, la prova més gran és el cementiri. Però és que amb aquesta gent, Àngel, no cal ni debatir aquestes coses, perquè volen viure en el seu món i volen tenir la raó sempre, i ja està. O sigui, és gent a la qual li han rentat el cervell. Bueno, yo mañana tengo, por suerte hemos conseguido, por eso nos hemos quedado un día más aquí para hablar con el alcalde de Srebrenica, que sabes que es serbio, y el que niega siempre esto y que dice que nosotros hemos escondido a nuestros familiares y que apuntamos por apuntar para que aparentan más víctimas, pues eso no es así. Mañana, por suerte, se lo voy todo eso decir a la cara. Pase lo que pase, no voy, al menos me desahogaré y le diré a la cara, ya está. Ja sam rodom Šušnjara. Izgubila sam 2 brata, oca, 5 tetkova, dajđu. Imam djecu, imam 2 djece. Šta sam preživjela i dan danas i ne vaspitam da dijeli narod, iako smo to sve preživjeli, da dijeli narod po naciji, po vjeri. Zaista mi je žao zbog vaše tragedije i to je neupitno, dakle tu nema rasprave i tu ne može niko da pobije, jel tako, to što se desilo vama. Mislim, i to niko i ne osporava. Isto sam ja izgubio i oca, i strica, i stričeve, i ujake, isto i na svojoj strani. Tako da vas potpuno razumijem u tom smislu. Međutim, sama kvalifikacija genocida znači ne stoji. Ono što pogađa Srbiju jeste taj odnos svijeta koji ne želi uopšte da ništa drugo posluša nego samo genocid. I samo se nameće ta kvalifikacija. Zašto je to bitno? Sam pričala sa Hasom Hasanovićem koji je preživio u Kravici. Faktički, samo to razumite. 2000 tu, 2000 tu. Ali ko je brojio te ljude? Tu se frlja ciframa. Mislim, to niko nije prebrojao, kaže, evo ovdje ima 2000 ljudi. A šta je urađeno iz Vratica sa muslimanima? Otjerani u Srebrenicu. Iz Voljavice, iz Bajne, od Ozgojskela. Otjerani. Nisu ubijeni. Vama je, evo, izginulo, kako ste nabrajali, 10-15 ljudi, ali tako možda i više. To bliže porodice. Tako je. Ali isto mene boli i moj otac i njegov brat, jel tako isto je? To bez daljnje. Znači, brojevi nisu bitni u ovom, nego način ubijanja. Način ubijanja, upravo taj način koji se desio u jednom sedmici dana 8.000 je pobjeno. Nije tačno, to nije tačno. Priče da se mi razumijemo. Jer su to i napravili ti strani sudovi koji su isforsirali jednu stranu, dali svjesno. Sud je nepravedan bio prema Ratku Mladiću. Ratko Mladić lično nikog nije ubio. On je bio komadant. Da, upravo to. Da, on je bio komadant, on je spasio bošnjački narod, civile i starce, žene. Nije tačno, odvojio je na Potočarno, gospodine.
Da im je spasio, ne bih ih odvojio na potičarima koji se pronađe posle u grobnici. Ali što mene zanima, što se to ne može više jednom prihvatiti? A zašto da se prihvati nešto što se nije desilo? Jedno se ne može se niko negirati. Može. Vi ako ste došli da se ubjeđujete sa mnom da ja nešto priznam, džaba ste dolazili. Znači, moj je jasan stav. Genocida nije bilo. Zločina jeste bilo. I to je jasno. I to su Srbi svi priznali. I kad bi presudili da je desio se i na jednim i na drugim, onda vjerojatno mnogi pristali na to. I svega ispačega. Znači, ali jednog organizovanog uništenja jednog naroda to nije bilo. Jo tinc un somni. M'agradaria fer una casa nova prop de la casa de la família de la meva mare, a Xuxnyari. Ara aquesta casa està destruïda. M'agradaria que amb això Srebrenica deixés de tenir aquest aire de desgràcia. Els estius, les meves tietes i la meva àvia hi vindrien. Per què és important aquesta història per tu? Per fer present els que no hi són. Fer-los present de manera que la seva memòria no s'esvaeixi i que la seva mort no hagi sigut en va. Znači još jednom zahvaljujem svim pozvati koji su došli, puno mi je drago. Malo ću reći više ako ne čuli se s nama. Ako budeš mogla da presnimiš ovu kasetu da pošalješ svim koji su rekli, znači svim našim koji negdje imaju u svijetu, koji mogu da dobiju tu. Ja lično sebe želim da pozdravam i najbivši tebe, sestro, ne znam šta pričam više, živi smo, zdravi smo. Dobro je, hvala Bogu sad za sad, bit će bolje ako Bog da...